27 mweri Jumatatu mwaka ni jwangiri ijiri 26 ngikuretera nteto chietu narua ere Jumamosi. Rietwa ni Maureen Kinya. Nande nare kunthe ukethirwa uri Weru TV na Weru FM turi na ugwe utoro bukigaruka na gwita digital. Weru ni twetu tongeretie rutereru rwa mitandao. Download app ya Weru TV kana oscan QR code eje ukenere uthongi bwa Weru TV na Weru FM thimone yaku magita jonthe. Weru digital ni kumwago junthe juri ni ontogotekio kigagukuruka na nande kirerwa rereto rwa ntuku ya narua ne ati Rais Ruto na eregeri gukinya Meru ntuku ya rojo okagita karia konthe ethairwa agikinya ndene account ya Meru mutongeria ojo wa mugongo nethagira agikira mawira ne kathomba kiria Meru jege mirandi ya witi na mbere na ore eregeri ntuku ya rojo okaire kurebo bakuga nande ati batere gwikira mawira ne ende nengugi iria etithiritwe kirika niyo abatere kuingia ore ure kuringana na uge bwaku nembi uringienda Rais ethira akiariria kirendiunga yawe Meru ntuku ya rojo nembi okwenda Rais ariria kirendiunga yawe ya Meru ya rojo haraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya mitandao yetu ya ukinyaniria na nkethirwa nkithoma moni jaku mwanya mwanya amona ntetuiria nkoreterete ni akaribege mbegweta na mbere kurita maoni ejegie mawatho jamira akariba mao akwariria ndiunga ya Rais ya ntuku ya rojo kurukuma iment na igembe kuria kawira mwangaza gotiga gutonyera tongeti aba Meru abunge korwa kwebera ugoti bura bwekirwe bwa majani kenda arimi bethro bakigurirwa majani jao Teto cia Weru monanire twa mathitho ni Gladwell mwende tukiambiria nteto iji ni ati rwaria rwegie mawatho jamira rero mwankira thaiji rotari kithwane rwetete na mbere gukucheria maoni mwanya mwanya kuma kiria kari arimi na kinya biashara bamira kuma ntere chegembe ndukimbe kuma isigo bithatu begembe bare bagochieta egembe youth movement ni bethirite bagitariria na kugwata mbaru mawatho ja bakiugate zakaguna abiashara ni aria bareganite na miario iria ekuthiuruka ikioneka kuga mawatho jaja zakainyeti arimi na kinya biashara bakithura kuri na mawega nkabo Edwin Gatobuga twambirie na rugonoro bakiarĩria rwaria rũrũ rũritũ rwegiĩ mawatho ja Meru ja thirikari ya kaunti Meru ja ũrĩmi ũtuina wendia bwa mĩrango atanĩro nthukĩmbĩ kuma icigo bio bithatu biegembe na rĩtwa egembe youth movement ibaja gwete mbaru bakiuga jarĩ na ũguni na gũkararia bara bakuregana najo seria iu cireyire ũteithia mũrĩmi omĩra na mũbiacara omĩra na mwane tuembe uro umba uthethuka na mira kwa njira imwe kana irengi bibio tuma mira yirwa owo utuno o mibanga wethia na kiratasi rake mendeko obwethiretwo otheri ya cibitari cia those county serio thaterete uri ukanengerwa thoma wento acoro ri kankwire wenda kuntukura antu baita bakaria ware onto gutheta kwa guthetwa gwa seri itebui kenda wetu uria no thikare mutuma etena mantu akora no temori onyuma kwa kuyanjira yaki na njira ya uma birabirio muri miyathethuka na biashara atethuka na kunguruki bagita na mbere kujekira aturomba mutuma onto athingia batu itwa wengwe tobwethi civic education ke matura yetu yatumite kweli turitane antu beto advantage ya mantu ya antu bakari propaganda cooperative advantage emwe antu beto ba Meru rira bilioni ile cia thane ni Uhuru Kenyatta siatere siaria ke ministry siaweta siondone si antu batale lakini watu kadha tuna cooperative mbiu siata ke getha siata ke account yetu ore mo biashara kana we muremi weto ko bembesa ira no chokie sikiatha sina muthiatere ke biele ko na fertilizer yao ke antu baba bwethi cooperative mama mayani na kawa
bathana su into biu bionthe itare onthe ni are baregena bamwe batongeria bari minendie bamira bokuga ati motho jaja atonyerio jatithingatirite mitereterere bui na jagwikirwo ikoro bia mwingi na mantu jangi taite itare at the right time twasoro kuri ciuria biu Luis MC oku no riko wo bati kuri ciuria mbere endi mantu omura mareke biso na bwithi mbere ya endia tukibwithia public participation tutise na ware ibu onto gutigaru are utegomea githane bwithu kana ta bwithirwe oni ekebwithirwa la indrare kuo ekebwitha socio la indrare kuo weke akwithira utare wewe taicio loreke thira no reria ugithoke miane bwithiritwe ruare onto gutheta ikwithira manto onthe akebwithwa utare muthia buru baromba siasa igatonyithwo gikimera giki tukanda mirai gro siasa ene ibi nto tukura ntwasoro mira tutikwenda gro siasa ene mira no mona twathirire twasoro watugwire twacanukire au turi embe twacanukire na mutongerio ra thayo kuya githiatera mira tunoyana kweana unyo kwa inyo mwanga tutethuka mantu amira Antonia Weru Wikendi ni nie Edwin Gatobu. Akariba maoa ni batariritie njunga ya Rais Ntereche Igembe ya Rojo bakiuga batikuona ataka njunga eze ikagarura mathuganio na kinyamurunga mojwa Amero jege uge bwao bwage siasa kana siasa chanthi kuruba ugite nonga ke Rais Ruto akaingia mawira nejawe kire Amero riu nirio ake akombekia kuona akenderwa akairimeru bainge bakariba maoa baratwaraniritie na boba kioneka kuga Mirandi Kathumba barabara kwaga kinya kwagira mathoko jatereketie gwakwa amona mantu jange jaria jatibagwiritie bakiuga akweza kwa rais ni kubatere kweza na kuingia mawirane na tikubekira jange. Dennis Mugendi gatwechio ikinya. Rais William Ruto erigiritwe kuriunga kaunti ya Meru oringi na Igembe Central Sukuru ya Burerure kuri kumwe erigiri mushijo mawajure mushimunene jo murigo jo Igembe ne tuthikirite maonija akari. Rais nayeta kaunti ya Meru. Kaunti ya Meru rais na miatherio woka nonto atetera ne yana ndisi orongo. Gintu kingi kiraka gikekuriaria na ichi utongoria buonda bura butongoragia Kenya buma Mount Kenya. Ende na kweria wikira Kenya boxi na ndira chiawe chionde githe chiorongo. Rais ni muongo njua ndiye aliyepiga nayo kampeni ya kutimiza. Na watu wake hao wambunge wote niliwaambia hakuna shortcut itakuweko, mwananchi amefinyilika na 2027 bonde inja kuteko makani wewe kabila gani irethira yo antam na igato beterete promisira chonde promisira na ngwire chonde aindite na project ile chonde ambiririe kinyaza kwa wake wa mathoko mawa contract na itire so ika aikite ai mufano ko tromba yukura hii selima ngira to kiria sekaleton na baadhi tu kumenya ko tere karurwa mwanka romba kura next time so itu kwenda kwa rais wa jamhuri ya Kenya tumumelete pindi chao tunacho akariba ni balegena na mubango jwawe jogwa ka state lounge na golf club na baliwa kiraba kwenda ni mirandi ya kubaguna bado tulibwa na letete golf club state lounge na ya strips na Meru tunaenda kwa golf club na state lounge yote maendeleo ya mwananchi wa kawaida anaenda barabara alenda road ende kwe brambire kwe yotu enjoy akiri ase bonere batu ituriti mno baitwera state lounge yako ara Meru twatu weta kurira mirakuo loibuti urongo Meru ta kinyamanto nangilo kula wote muntu akinyamanto cha mubira yu denera tu na no tombo tinde kabila gara kumerinyane so mbere kabisa tu ambetu zaidi kenda masuku makalinya gara kumerinyane da batu torenda barabara kuma maua kwa tativine kwa tekamba egunanto ba Meru kaunti na inya no ndo evivya ngwata no yekamba mwanka Mombasa ena shore na barabara ekuma maua kwena mavelo gaiti anabeto baradhero kinyaba kianda manaira ete kufikirwa our grazing ground my dear bate kwenda kuibwa bila mwananchi akwenda barenda utoa bila bakwenda mbese ile bete totenga hundreds of billions cha state launch cha golf club kenda itonga beto chethirau mbese yui wave kubwevya barabara kuuma maoa avero gaiti mwanka park. Dennis Mugendi Weru Wikendi mushine maoa kaunti ya Meru.
Kirero arero turantukwe narwa turi kuria nembio kwenda rais aredia kirenjunga yawe ya Meru Rojo nembio kwenda rais aredia kirenjunga yawe ya Meru Rojo etanambere na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya mitandao yetu yo kinyanetia na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya ngeta nambe no kuminyithia nteto ni ati MC Bakworoto kuma mbungene ya kaunti ya Tharaka Nithi nebo Purity Wanja na Lucy Muthoni ni bameneretie MCS bange bareba kuregana na banjeti ya kaunti ukuringana na Wanja ne ati kuri MCS bakothiuruka kona mwanya cha kaunti ubakiuga bura bajeti je etebui bagetareria babatere kureta rwaria ruru mbere ya mbunge baugete kinyagote MCO kiabiuria mbere ya mbunge gukonie kwaga kunganirwa kwao ni bajeti una kwao kiria bagutambia ni miario etitethia mukari kinyanini ukithote kurithika kwina EACC eta EACC negauka kwina kiama twetaga Public Account Committee kuja ukanande wa kiama kiu lete malalamiko yako na tutakusikiza. Kuma bajeti ya Tharaka Nithi ya shilingi bilioni 7.6 kurukwa antugo ya Jumaine tariki 23 cha mweri uju manto imaithiritwe makiarua amaingi MCAC barabaregana na bajeti ino bakithina beno chamberia abaraba kurukirie nabo MCAC Bakworotwo abare Purity Wanja na Lucy Muthoni ibebumiretie bakiuragia barabaregana na bajeti ino ibethirwe beba uma nonto. It is very wrong for an MCA ulia na negotiation place ilia yengi negotiatira antu bae ulia yengi liria antu bae kwitho ni kwa media kwaria an MCA enderia wona utalithika ni mbesa ilia yatumirwo wondini yaku. You can ask in form of a question, can let in form of a statement on the floor of the house. Omde ukaraithiriria ria bakuga mbesa ni jiekirwe barabara ni dia last year na itatumirika. The question I would want to ask all of them ni mtu ulikuwa auririe kioria assembly ntionete mtu no mogo complain mbesa ni ikuiwa atuleterete a statement kana uretie kioria assembly endelea wauria mwananchi na niga kuthurire othi kumurepresent in that house uri muria kwira atia abau bakothiuruka bakiaragia ni wero abule bakoruta nonto ni mzenga bana muthomi njoki nejete kurutira antu ba Tharaka Nithi wera na wera no ukorutwa Tharaka Nithi county ntaregwe mtu uretete any question at the floor of the house etweka ona to threaten ko impeach even one CC kana CEO because it's like they are satisfied with what the CCs and the CEOs are doing. Nonto ketho ni bauga barabara yitu kuthondekwa ni barete kwina committee. The speaker is there to allocate that question to the committee of barabara. Bakina summon akethwa ati kurithika we can also impeach a CC. We have the powers equal to those ones of high court. Nito summon agana nitu inganaga wira. Kogu let us not do politics when we are supposed to be doing development to our people. Wanja mononkoroki gutariria ati atuleto kirie budget yo tugiputaga in consideration antu betu bale bali agwambe misala ni county tugiputaga into consideration thibitari jetu ile ikaga ndawa tugiputaga in consideration barabara jetu ile ikuthonde kwa thaino tugiputaga in consideration so many other things that would stop to operate in case tukarega gwetukia budget yetu zine totiga ku politics na into ile tio tukumenya for sure if we do not follow the procedures that are in there umenye tukaumiza mwananchi na tebu tukwenda Kuma chuka gamba ng'ombe Peter Nicholas Chabare. Mbunge nene ni oretie etezanirie ugoti bwake bogo gatanta inyanya buria bwikirikire kimera kia majani bakiaria mamburene za kuthambeta ndene ya chukuru imwe kaunti ya Embu baugite aguriba majani za ne batariretie bagatiga kugura majani za Kenya ugoti bobo arega kwithirwa bukeberwa ugoti bobo buria bwekirwe kenda kuria murimi wa majani into ta fertilizer na gwitithia na mbere nkiama ya KTDA na ndene bonekete kuringithia bonene murimi wa majani. Rita Mwaniki ni akurikithia chio.
Atongoria akuma kaunti ya Embu ni mareganite na ikinyo ria thirikari nene kurivithia ugoti aguri a manjani akuma nthi cia nja. Marauga ugoti uyu ni wongererete thogora wa manjani ma Kenya no ati mbia iria itararikiriria kuri murimi. Aguri aya mongereretwo ugoti wa gicunje kia noti turuma 8 vari igana kia thogora wa manjani maria magurite. Hiyo 0.8% tunakuomba ukirudi waambie rais umesikiza hao wakulima, hatujafurahi na kwa nini utoe hiyo kitu, tutapanga mahali kwingine tuwe nyinyi mnaokumu. Ningependa waangaliwe na jicho ambalo ni nzuri sana kwa sababu ya hiyo tax ya 0.8. Kana muterenda mathegutie tax hiyo idendera tukanyiriria na vale riu aguri engi maraurira manjani mama ma Kenya na kuthii kugura nthi cia nja kuria mari na raithi. Riu arimi a manjani mari na guoya ati ni magutura muguri wa maketha mao. Buyers wa majani chai wakitisho hiyo levy ya majani ya Kenya, wanatorokea majani yetu, wanaenda kununua majani ya Rwanda. Na sasa hiyo ni kutunyima mapato. Kweli au si kweli? Kwa hivyo hata kama nimesikia tunaambiwa sisi ndio viongozi kwa sekta ya tea na factory yetu ya Rukuri ndio number 1. Kama hawa buyers watanunua majani chai ya Rwanda, waachane na majani chai yetu, tutakuwa nambari 1. Na varia mbia ino irai itumirwe thiini wa ukuria wa urimi wa manjani. No atiru mutongoria wa Engi Senate niwe Aaron Cheruyot akiuga vari vata thirikari nene gucaria mbia ino mwena wingi niguo kugitira arimi. Really tuone in the next few days we will find a way of filling that basket ambayo ilikuwa inaendelea kutumia kwa hiyo pesa, because ukisikia matumizi ya hiyo pesa there is need equals need ya kuweka kitu kidogo for stabilization ya price, iko need ya kutafuta new markets, iko need ya kuendesha hii T-board. Ile tu ambayo tumetofautiana is where that money is coming from. Tumesema wacha tutafute njia nyingine, njia mbadala, tuombe rais, tumwambie tafadhali wewe tafuta pesa kama vile tulishikilia wengine, hata na sisi tushikilie safari hii. Mariti miari ino mari mwena wa Mugui secondary thiini wa gicigo mbunge kia Runyenje kuria kurai na arambe ya gukuria cukuru ino. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mubunge wa gicigo bunge kia Kiharu Ndindi Nyoro ni arombete akenya bamwe kanya ka gatigati ka biumia bithatu gwitabina kenda abatumiria murungamo na kinya mwerekera jwawe jwa gisiasa. Augite gakaniko kanya agatumira kuthunja njira iria njega ya gwita nayo. Oriu ni arombete urekeri ni kwaga gukinya mbunge ntuku ya kuringa kura ya kumikurukia kana kuregana na rware rwa kigina rwa mwaka juju, akiuga areome ya nthiguru amona bo ni areganite na nteto iri gutambua ati ni muchore wa thirikari noka atithirite akenya. Anthony Kathenya ni akurikithia. Mubunge wa gicigo bunge ya Kiharu Ndindi Nyoro leo ni umiriti na gwitetera mbele ya Kenya nyuma ya boko mumenere ontoboe kwaga kuonekana ntuku ya kuringa kura kiri musoda kigina bunge ni nene. Ndindi akeride gatintuku ino arinja Kenya kiri ndio ngenge ya bata. Hiyo jioni nilikuwa na safiri na nikasafiri na nilirudi actually the day before yesterday jioni, na pia ilikuwa safari ilikuwa ya kiumuhimu, lakini si vizuri niendelee na kuexplain makosa ambayo ishafanyika. Ni vizuri kwanza niegemee hapo kwa msamaha zaidi. Mubungo jwa Kiharu Ndindi Nyoro agitetagira na kuga wetekanyo mtu kabandi no kya gisiasa giutatina bole Kenya bamwithukirite na kumugweta mtu atina murungamo. Ndindi akereriga ati murungamo wae ukono tungata bwa thirikari uri mbele ya mwingi. I don't think if you analyze the things we've done that it leaves you with any doubt about what I represent and the side I've been in. The things I've been saying, to put it very plainly, especially matters to do with the economy and the running of the economy. There is no way you can do those things when you are supporting the government. It is obvious. Because if you are doing that,
then you just give them your views. Kumane na bobo ndindi leo alitia Kenya kumwa bime bidhato kana bina kenda omba gusoka mbele yao na kubanenkera masoki mabile bila bethiritoba kimulia biko ni mulonga mwae wage siasa. Tafadhali mimi naomba subira. The next 3 to 4 weeks mimi nitoe maoni yangu. Nikishatoa maoni yangu tuamue sisi wote kama wa Kenya mwelekeo ni mgani, na mwelekeo ile inamaanisha teams ni gani, watu ni wagani, mtashikana mkono na nani na nani na yule mwingine. Hii decision ndio decision ambayo ni mzito zaidi kwangu, na mimi sijui kufanya mambo katika nusu. Mnajua hata mkiangalia katika last campaigns, mimi nikiamua ni njia hii naingia na miguu na mikono na kichwa na kila kitu. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni aringanithitie thirikari na kuya kwa thoko ya Gikomba akiuga baria bataukiri ni antu bakuma Kirimara na Ikamba aria Kagita okauga chemanitie na atongeria kuma Laikipia. Gachagua akiuga Murkomen niwe ugutumirwa kuingia jajo nthe na kwena nande gitumi kia kweberia gitene Rais Ruto. Nembuna nkero wa Munyoro atongeria bamatora kuma kaunti ya Laikipia bagikinya guko Rigathi Gachagua na wake thandura Rais William Ruto megwe mwanki. Na mimi niseme pia tukiendelea mbele, huyu William Ruto akiendelea kuhangaisha sisi na vita, akiendelea kulete fujo na kuua watu, sisi hatutapigana yeye na fujo. Mimi nitatoa agizo katika Jamhuri ya Kenya, Wakenya wasimamishe kulipa kodi mpaka William Ruto akuwe na adabu. Akiariria nguto shigutamba koni antu barebare na ngari cia nkorokia miaka 4 thinere bakonirite. Sasa ameweka magari zote, ako pale NTSA ameleta kampuni yake na mtoto wake ambaye ndiye atakuwa na okota pesa. Amesema ati magari yote ya mwaka 4 atipelekwe inspection, kila mtu alipe 20,000. Hiyo ni zaidi ya shilingi bilioni 10 ambaye William Ruto anataka ya kufanya siasa. Nkoroki na areretie maandamano za ntuko ya Jumanne akiuga ni njama bangeri ni Rais Ruto na Minister wa Ukaria Kipchumba Murkomen. Hii maandamano ilikuwa ya Gen Z. Huyu Ruto na Murkomen walikuwa wamepangia sisi mabaya sana watu ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nishukuru watu ya Mlima Kenya. Niliposema iko hatari msiende kwa barabara, mkanisikiza. Nataka niseme asante. Walikuwa wamepanga karibu watu 10,000 wauawe hapa mlimani. Na nyumene kushokeria ntu Kirimara nkatho nikiria kuga ni bamwitikiretie kubatongeria. Nataka nipongeze maofisa ya polisi ambayo waliniambia siri ya ile maneno tumepangiwa. Nataka nishukuru civil servants, waliniambia ile pesa ilitolewa milioni 200 ya kulipa wahuni ya kuja kuhangaisha jamii ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nitoe shukurani kwa watu ya Mlima Kenya ya kwamba wamekubali mimi nikiwaongoza, nikitoa mwelekeo watanifuata. Nataka niseme asante. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele wa Kethenchi. Na kiriru areretu rwa ntuku ya narwa turi aredia mantu jegie njunga ya Rais ntuku ya rojo turi kuria ni mbio kwenda Rais aredia kiri njunga yawe ndene ya kaunti ya Meru ntuku ya rojo na nkithoma maoni jaku mwanya mwanya jara withirite ugitutumira kagitene gaka gukurukira mutandao jwetu jwa Facebook. Anthony Mweti ariuga tutam nothing else, he has done enough developments in Meru County, we are grateful for a second term serving from Sugoi. Ojo ni Anthony Mweti. Kiogora kauga address Egoji University and Egoji TVET. Mwenda Aida kauga Meru City and State Lodge. Kamencho Francis akauga Kore Road in Kiengo Sub-County. The Meru promises made earlier. Number 2 nawe Mistari akauga huyu anakam kuchanganya watu at State Lodge is crucial. Nawe Ezra Mudhomi
akauga a refresh of older lies one term. Dan Kanjero no ariuga ni the bridge nkirekeria kenywa mushie. Morris akauga Marians have no choice, lazima wawe ready kumeza vidonge vya uongo. Jau ni maoni za kumwanya zara wetete nambe na kwithro gitutumira akagitene kaka nkethro ankithoma maoni za kumwanya o uria tugwita nambere ende kagitene kaka katwethere tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia mantu jamwe zara MP Mutunga ethiritwe akigita kuringana no ugambi bwawe ugeta kuraja. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Mutama niyo kayo thire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia. Aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Altspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Art in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwanyiro turarore akwena we. Yetu sako, your success, our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok nanana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Ingo kugwata ugeni orengi kirinteto chietu cheruthe mwenge chokera na chionkuruki mubunge wa gicigo bunge kia Tigania West Ndagitari John Kanyuithia Mutunga noritie akariba gicigo kiu gukenera ngugiria egwikwa ntereu kinya kethira irio chiambiritie ende etithirikite akiaria rentere chia Kiboline wardine ya Mbeu mubunge ujo ugite kagita gaka arumirite kurita ngugi na te siasa na aria nkuruki achokeretie mateta jakari Jege wagia bwa stima akiuga ne unto akuthangikira. Brian Kimathi na Chotaredia. Ni kagita karero wariro maendeleo ruthirite rukigwata mwanki mono Tigania West na ndi urani mubunge wa gicigo bunge kiu nwe John Mutunga nombite gutetera imwe mirandi yawe na kuromba wetereri kiria kariba Tigania West. Bura irori dekueyo maendeleo yakwa ya no mwanga ithira gutitete ngwi okona muntu ratharana ndeto nyingi chiogumbia chankararite araire chiambi muntu gweria kwireta wa chungubeta hype emotion age yabwine ile gwithe bukawiro bwithe kire ikura bukaringa butena abari bugya kundiskaba mwaka imaka na yakeli anga obwo uti muntu tathurire akiariria kariba Kiburine Mbeu wa Tigania West Mutunga na ugite mirandi moja ire kariba uritia wikiribwa stima ni mantu jari mubangone. Stima ni mwanje ku. Stima ni mwa munda irayo kurima. Thirikari ni umwena ugwe. Ki munda irayo kurima yoketha yokinya ika no tawe ngo karima tukwemwe. To mwanga wete okinye mutarone otiere we tukwengera na stima ntumba wekira na batia michietia ne yonde tukwemwe. Nango kendo ndura nangwera nkuruta eo chwak itawago chwera mundombi Niare sukumite mubango jo kugatigania maitaja thatu nikenda kugunika kiri manto cha moja kithirikari na ndireo au kambwira antu bambeu indombete tiania itano maita thatu chonto kwenda thirita kambwira tiania itano edrena sub county ithatu kenda twana twandikwa tukandikwa tiania north ira yo kombaini agithi na thwana tukandikwa kenjai ire witwa Tigania West thai tukandikwa Uringo yayo yo combine Komo na Mbeu guko getha kuna district ithatu endi kwota yetu gethere akagaene Murungu embere yau ya kuruka na imbarete na minister na karia munene na ambire biti ari wikira kia rake kenda ikwere to gazeti
na gutetera ngwataniro yawe na thirikari akiuria mwingi kumigwata mbaru nikenda kugunika kimaendeleo. Halo, thikira waya. Urua Ruto one term. Oite la brava tina stima bria batina stima. Okorwa Ruto one term. Barabara ero ame. Kiripoti la Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Iri njira imwe ya kwirita maigone Jama Katero nande arimi ba mpempe kuma Mwangathia ni bezete amwe na kuthithia cooperative iria mworoto jwao ni kubatethia kuonaga maguri na maketha jao na maguri jagirite. Arimi baba nande bakioneka gukenera etuare na kuga bakendagiria kinya ithi mpempe chiao na kwamukira mareija mega ngaukano na ukabere ni are kinya baugite bari na wirigiro bwa gutonya urimine bonge tabwa kaoa iri njira ya guchukiria nkuruki mubango jojojo gwa timbaru ne kambuni ya gwika muthitho ya Capital. Muthuri Muriuki ne agutwachio akariba wandia Mwanganji na libelete kugunika na kiote kengi ni nyuma yabo kuletwa amwe ni thirikari ya kaunti Meru na Capital Sacco nikenda baba kubambiriria cooperative mpempe ile bakugetera mbere kubaguna bwega no tubaketho bakendia mpempe ciao na baita tulendo ba organize na society kenda bomba kuangeregeti mpempe ciao bendagia bari a society kenda bomba kwithira bena market injaga na bomba kwithira baina mbesha injaga banya bakeja kuona market injaga kinya mbesha bakona tukwenda kwanjiria Mwanganthia na tuthithia a society where tware mpempe tetu gwetera tuka aggregate ige kwamwe to ikajukua igaikwa kithine chekwa kithine tukomba kujukia mbesha through Capital Sacco ona riri muntu akithima mpempe ujora tuthima kawa mbesha cia gatuma Capital Sacco akomba kujukia directly na thine twitha twine okiri urimbu bwa mpempe twitaga twarima mpempe cietu tukeja kugurura na unja na maguri ja nthiguru na tukerwa itena ngugi na ndi batwe katukona Capital Sacco ithiete bwega mona Meru County Government gutuchwira ura tumba kuthithia mpempe cietu igaikwa kithine tukarwa bwega ndubo jairi brawa ndiji ite kugunikana bu ne mathiji gwandi bokawa araka gita kambura berigiri ko itina ngiri kana rimwe nekenda bambirira bio ikyo nonto to patinete na Capital Sacco na county government also nekenda tomba koba introduce ge kawa already tokiaria jojo twena 100,000 seedlings ira chietare kwandwa this October na chumithire tuona gaito ntura etagwa ndamene yeji nonto challenge number 1 ira baini oi nene ni kwithira bena miunda lakini etena ruji lakini kwena miuro ego flow no bathithia water pans no bathithia dams no benjero ndoje cia nthi na kinya no batabu ndoje kuma miurone yao Muthuri Muriuki Weru weekend mutirio Kangangi. Arimi beria ni batari njira cia kinande cia kubombekia kugunika nacio amwe na kinya gukiria wingi bwa area riao barenkeri mataro jaza tanjire imwe ya gutigira ni bakuona matunda jore mibobo bwa mwanya ore une bagwetete za mweza mathina jaria bonaga urimine bo jaria amwe na mbajua kirindithia ciao na magurija area gukara za kena maga magita kwa magita. Martin Mugambi na iji na njire ndiku arimi bairia kiri gicigo mbunge kia Mara ibathomete mantu makuongera na nkinya gwitithia ngarama na kuthonga mieria kenda gutigira urimi bweria kiri gicigo mbunge kia Mara ibukuthagaya. Today walikuwa trained mambo za milk production, walikuwa trained mambo za diseases kwa mambo za ng'ombe, walikuwa trained mambo za AI, mambo za AI in terms of mambo za ng'ombe. Bari kanite cukuru ya nthaka ya chogoria arimi baba baugite ibonaga mathina ngurani mantu megie urimi bubu. Buria ntiraije muno ni ntiraije buria eria ri ndawa tere ithondekaga eria ijaga gutest eria ndawa uni acidic na wekirwa ndawa wi nyingi ge kuthukia eria riaku na eria riu ritikwithwa riri thuku
kogu tukumenya ati tiri aria turithagirwo riri thuku ni ndawa ira tugwikirwo kwithwe na kiwango kinene gia gututhukiria eria ba kiongere ibainyiriitwe utumiri wa mibira kenda kubandithia ng'ombe ciao kuongera eria na nkinya gwitithia muthemba wa ng'ombe ciago. Tabonda likia kuga anything about quality inditamainagwa na information ila murimie nayo tomdu tukwirwa twelwa gitumi tuma withagireria ni kumba kwimanyia fat kana liketho lili seke ni dependaga na foliage kana irio ile ng'ombe kana patch ile ng'ombe kunenkerwa na batho alimba kuthomithio muno tukuthomithio muno maunto na ma kumanage maunto mai kenda tumba ku improve the quality of the milk that our ila pharmacy betu bagomba go produce. Yes. Kuruki bathomithitwe nkinya kumenya bora muntu omba kumenya rira ng'ombe yake ri na mwanki kana nkinya rire kurungama. Ni wega arimi benjage ithomo ni taino na niki itumi twauga tuketha twina ithomo ino every other month kogu arimi baba gutwigwa na unja ba make sure that ba to follow kilimo craft. Next month twina training kaile ya poultry, twina training kaile ya pig na tutekurekeria wake tukathike mount ma environment na ke mount ona ma land. Kogu ni tugwita arimi bonde batunge get trainings jetu ja every other month. Thank you. Gakwe kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi. Lita magana jatantatu za mirongo kenda ja nchobi ndegeni watho ni igwatikanite ntere cha Mwangaza si wardine ya Wabera kauntine ya Isiolo. Mabisa baborisi bagwatanirite na obisi ya county commissioner na mabisa banakada ni boba ithukirite anto amwe aria gukwirikana ni kukaumoka nchobi jindegeni watho akari bagitaro nande kwethirwa bakimenyera na kinya gutigana na nchobi ji rikwendwa na witho. Banta Murangiri ni akurikithia. Nkuruki erita magana jatantatu ja nchobi ndegeni watho ni gwati ntere cia Mwangaza si Wabera ni kiri operation ire yotongeretwo ni mabitha bokaria amwe na county commissioner na rwangirwa kurwa na utumiri bwa ndawa cia mbugita na kada. Hivi leo tumefaulu kunasa lita 140 za molasses ambayo wanatumia kutengeneza hizi pombe haramu. Tuko pia na muratina lita 100. Tuko pia na pombe aina ya ndume lita 590. Tuko pia na apparatus 30 za kutumia kutengeneza pombe haramu. Tuko pia tumearrest watu 24 kuhusiana na jambo hili la pombe haramu. Alafu tumeshika wenyeji wenye kutengeneza hii pombe watu 2 na wote total ni watu 26. Hapa hivi tuko na insecticides aina 2 ambaye tumesikuta ya kwamba ilikuwa imechanganywa na hizi pombe na hii ni sumu. Akiaria county commissioner na ugite bakendera kurwa na ndawa cia mbugita county-ini ya Isiolo. Kuanzia siku hii ya leo, moving forward, tutakisha kama tunapigana hizi vita hadi tulete Isiolo katika hali ambayo utumiaji na uuzaji na usambazaji wa hii mihadarati na dawa za kulevya unakwisha kabisa. Rutere rwa no mwerekithia ona kada Isiolo na ugite ongere kubwa wagibo karene kumania na utumiri bwa ndawa hizi cia mbugita. Vijana wadogo wale ambao wako shule, wale ambao wamemaliza shule, wametumia hizi dawa za kulevya, wengine wakapata shida ya kiakili. Ukiangalia hapa Isiolo town unapata watu wengi sana ambao wamepata hiyo shida ya kiakili. Pia kuna wale ambao wame drop out of school na hiyo imeleta uhalifu mingi sana katika hii county. Botera ntutu chawero weekend kuma Isiolo mbeta Bantam Murangiri. Mutegeri au ni otugwikira gatanta kiri ukumenyithia nteto cietu cia weru themwe ende au kabere
nitukuuritie nimbi ukwenda rais ariria kiri ndiunga yawe ndene ya kaunti ya Meru ntuku ya rojo na ngitegera kiri SMS kwethiritwa akiuga nimetenga a common denominator tumetenga tutajenga in the next 6 months. Nothing Meru ni one term. In the next 6 months Kasongo must go. Ojo ni General Hassan au ni oto gwikira gatanta kiri kumenyithia nteto chietu cheru themwe itanambere na gukenera mibango ndene ya Wero TV. Rietwa ni Maureen Kinya, monaniritwa mathitho ni Gladwell Mwendwa.